أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح إلا الله بالدعاء ووعد عليه بالإجابة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واجتناب نواهيه. فضل وكرم من الله عظيم أن يطلب الله عز وجل منا أن ندعوه ويستجيب لنا إذا ما دعوناه. الدعاء عبادة سهلة ميسورة. يقول الله جل وعلا لسيد أنبيائه: وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغني هذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيأتي لجان إلى يوم القيامة. وقال أيضا: لا يرد القدر إلا الدعاء. قال الإمام الشوكاني: فيه دليل أنه سبحانه وتعالى يدفع بالدعاء ما قد قضاه على العبد. يتي الله سبحانه وتعالى تقول ندو تغوري كانكو توم o toppiti fiyake mayde on kadi kanko tun kanko Allah subhanahu wa ta'ala yamirɗo jeyaɓe makko ɓen yoɓe noddumo o foti ɓe kadi o jaabata. nden seedo ala reweteɗo e gonga sona kanko Allah ko gooto. kala ko neɗɗo rewi ko wona Allah ko meere addantamo nafa fottinantamo lora. nden seedo nelaɗo meɗen Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko jeyaɗo makko mo o suɓi o nuli e meɗen, o yamiri en ɗoftagol mo, o yamiri en jokkugol mo, o yamiri en ñaawinolgol mo, o rentini en lundagol mo. en toro Allah subhanahu wa ta'ala yo juule nelaɗo e ɓengure maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jokkuɗo peewal maɓɓe ngal ha ñandalngal ngal dari. jeyaɓe Allah ɗo yamira hoore e yamira on hulgol Allah subhanahu wa ta'ala. ono Allah mo tawi ko o tedduɗo ko o towɗo. oɗo Allah subhanahu wa ta'ala mo tawi no jeeya e teddungal e ɓural wonande en enen ɓeɗo jeyaɓe nde Allah subhanahu wa ta'ala wi'ata en ye en noddumo o notata en. ɗum ɗo ko ɓural Allah subhanahu wa ta'ala mawgal ngal o waɗani ɗeɗo mofte ko yurmede makko kadi ko alamande hollunde himo wonri malnugol en si tawi hiɗen faala malede yo Allah malnu en. idan hay Allah subhanahu wa ta'ala o ɗaɓɓiri en dewe heewuɗe no jeeya e dewe ɓurɗe himmude fewdu ka fewduɗen ɗo e sa'i mo wonɗen ɗo e alhaali mo wonɗen e muɗum on. fewtugol Allah subhanahu wa ta'ala noddamo tawa kono haani noddirde noon noddamo kadi hala koye hoore soobe. nden andi haray oɗo aya Allah subhanahu wa ta'ala tippini e dow oɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam yamirimo yo humpitu en wondema so tawi en noddimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala o nototo. oɗo aya ko ari ko e nder hakkunde ayeje ñawore fi korka kanka woni ɗon.
waɗi karamakoɓe heewɓe wi'i wondema Allah subhanahu wa ta'ala ko addiri oɗo aya e nder ñaawoje korka kan ko fii korka o wonno e yewtude o tagi o naadi fii du'a o nder ton yilti kadi o continue yewtude fii korka. idan hara fii honɗum o lombani oɗo aya fii du'a hakkude ñaawoje korka kan o yewtal fii korka kan tun ɓe wi ko ɓayi Allah subhanahu wa ta'ala himo jaɓa noddede e oɗo sa'i kadi ɓuri sa'iji heddiɗi. ko ɗum waɗi haray neɗɗo julɗo on mo haani andude no jeeya e dewal ngal o haani daranade fewndo ɗo ɓuri dewe ɗen fof si feƴƴi hoorugol ngol e juulugol ngol fewtugol Allah subhanahu wa ta'ala toromo la siyamma enen ɓeeɗo julɓe wuuruɓe o sa'i mo wuurɗen ɗo e o alhaali mo wonɗen ɗo ko tawata hewta ha ka goɗɗo wiya ko ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo fewndi e hoore julɓe ɓen neɗɗo kala haymo ala e nande no suti ko woni e hoore meɗen kon enen julɓen hannde ka suude e ka yaasi. idan si oɗo sa'i fewndike haray no hanani julɓe ɓen yiltatagol Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala wi'inelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam wa ida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. si jeyaɓe an ɓe landikema fi an miɗo ɓatti ujibu da'wata da'i ida da'an miɗo noto noddandu nodduɗo si o noddila falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. idan yoɓe notolan yoɓe gomɗinan fi yoɓe fewne faade e laawol ngol. haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe laaɓani e reedu ɓe accali moƴƴere ka heɓoto si wona ɓe tindini en e muɗum ɓe accali ka bone hum heɓata en si wona ɓe rentini en e mum kadi. idan ɓe makani en kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam la yanfa'u hadarun min qadarin. Allah subhanahu wa ta'ala ɓaawo o hoddiri ko o hoddirta kon fof o windi ko goto kala e meɗen heɓata kon e ko heɓatama kon e hoore ndiɗo leydi ha o iwa ɗo ɓe maaki rentagol maɗa ngol fii tun hiɗa ƴoƴi hiɗa wawi renare dandatama ko Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri e hoore makon. ɓe maaki noon kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam walakinna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. ɓe maaki kon noon du'a no nafa e hunde tippinde no nafa kadi e hunde nde tippaaki yani du'a on no wallema e hunde arde nden ha nde iwa so tawi nde hawranama no wallema kadi hunde fokkitunde arde nde aral nde arama nde ronka arde. idan du'a on no wawi ɗum ɗo fi honɗum saabu Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni jogiiɗo piiji ɗin fuu ko kanko ñaawata piiji ɗin fuu so ñaawi ala e towo so wi hunde waɗe ala haɗa wonde wadde. idan haray no jeeya e ko julɗon hani wattande yila andugol wondema ƴoyre makko nden e ñeeñal makko ngal e wakkilare makko nden ɗum ɗo wawatamo yonande hay fus ha o yondino e Allah subhanahu wa ta'ala mo hani fewtude Allah e sa'iji ɗin fuu tencini e o sa'i mo wonɗen ɗo nder nduɗo lewru suumaye. haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe humpiti e wondema du'a neɗɗo horuɗo no jaabo. idan du'a no jaabo e nder lewru suumayendu woni alhaaliji ɗiɗi fawdirɗi tawata an neɗɗo julɗon hiɗa hani wattandila fewndo ɗo hara accali ɗum ɗo laawoma. ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jarrabuye no tippo o hawra e du'a on gerda e makko ha darngal daro hara ɗowɗo jarrabuye hewtal neɗɗon. ɓe maaki kadi kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e hadis wonɗo ka sahihul Bukhari ɓe maaki wondema e ruttata koddoriye mo Allah subhanahu wa ta'ala hoddiri e hoore neɗɗo si wona du'a. konngol ngol tawi e ngol hatojina e weñjugol ko waɗi ɓe maakaali goɗɗo haɗay koddori Allah. ɗum ɗo hanɗa faamude an neɗɗo e weñjowo on taw nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maakaali goɗɗo haɗay koddori Allah ko ɓe maaki ko si a noddi Allah himo haɗa waɗugol ko eɓɓuno wadde. ɗum na mustahil no wona ko hakkil salino ko waɗi kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko jogii programme ji makko ɗi. idan a anda ko honno o eɓɓiri no wawi wonde sa tawi a tawaki mo o waɗa sa tawi mo eɓɓuno hara sa torke mo watta ɗum en natta e ɗum ko koddori e hanaka weñjede fi muɗum. idan no hananma an neɗɗo julɗo on jaɓa Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko hoddiri piiji ɗin ko kanko kadi wawi wadde
idan si en naati e ngal ɗo dambugal wondema si tawi Allah hoddiri hunde hara yo terte hande kala ko ɗum tu wonta ala bota hiɗen juula ala bota hiɗen hoora ala bota hiɗen ita sadaka sabu hara si Allah no muyen e yiide e naata ga idan wona no woniri idan ko ya ɗaɓ wono tawi noon hiɗa juulude fiya naata aljanna hiɗa howrude hiɗa zakkude wadde piji ɗin fof fiya heɓo moƴƴere wa kadalika hiɗa hani torade Allah subahana taala dande bone hay si tawi mo hoddirno ɗum a andat mode sawdira kono ko ya toron wona ya jooɗo wiya ɓay hunde Allah eɓɓine gasi a anda sa mo eɓɓine taw ɓay a jogaki dalil ama natal ka lawhil mahfus annduɗa si Allah no hundi hunde ko waɗore ma himo windi toon nde watta ida wigol ɗum si Allah hoddiri watta joɗɗa fanka ko jofoyagal ɓe maki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ruttata koddori e Allah on si wona toragol Allah subhanahu wa ta'ala imamu Shawkani o wi woni e oɗo hadis ko tindinta wondema Allah subhanahu wa ta'ala no rutta konko o ñaawi e hoore jiyaɗo makko sabu du'a mo nde jiyaɗo on du'i ibadallah yaqulu al-imam ibn qayyim rahimahullah wa du'a'u min anfawi al-adwiya wa huwa aduwwu al-bala yadfa'uhu wa yu'alijuhu wa yamna'u nuzulahu wa yarfa'uhu aw yukhaffifuhu wa huwa silahu al-mu'min jeyaɓe Allah haray oɗo ceerno imam ibnu qayyim rahimahullah o wi kanko wondema oɗo du'a ɗiɗo piijune nder makko go'o du'a on ko min anfa il adwiya ala ko neɗɗo ñawdorta e ñawdorte ɗi nafa mo hewti du'a neɗɗo nawnuɗo ala ko ƴettata lekki ha nafa mo hewti waggol du'a ko ɗum waɗi neɗɗo jogiiɗo nawnare fou o hana yondinorde docteur jo makko on o hana yondinorde lekkel on ƴettude ɗen himo hani fewtude Allah subhanahu wa ta'ala o toromo nawnare nde mara cellal nden alaka Allah subhanahu wa ta'ala ko nde woni kaka yimɓeɓe ko yimɓeɓe woni andanade cellal amma Allah subhanahu wa ta'ala kanko emo andani nde idan ala ko nafata neɗɗo nawnuɗo e nawnare makko nden hewti wullugol e Allah subhanahu wa ta'ala toromo cellal wa kadalik o wi nawna e du'a on ko o gaño ko wiyete ko jarrabuye ala ko woni gaño jarrabuye hewti du'a yani bone fokkitanɗo neɗɗo ma fokkitanɗo yimɓe ma tabituɗo e hoore yimɓe hiɓe faala yo bone on iwu ala ko wallata ɓe ha ɗum iwama ronka wadde si wona fewtugol Allah subhanahu wa ta'ala to room o wi haray du'a on no pottina jarrabuye on no haɗa jippagol makko so tawa fokkinoɗo jippagol ma ƴawnamo so tawi ko jippinoɗo ma foygintinamo hayso iwale few lorra kan uyto o wi ko ɗum ɗo woni jogora neɗɗo julɗo on addu'a'u ibadatun wa ta'a lillahi azza wa jalla addu'a'u huwa al-ibada addu'a'u sababun lis-sabati wan-nasri ala al-a'da addu'a'u dalilun ala tawakkuli ala Allah addu'a'u dalilun ala al-iman billahi والاعتراف بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات نودغol الله سبحانه وتعالى no tindini piiji buy yani si neɗɗo on jaɓi toragol Allah subhanahu wa ta'ala o andi Allah subhanahu wa ta'ala no nande hito makko ngon Allah no andi ko o faala kon Allah yamiri mo kanko Allah e o noddu haray ɗum ɗo no holla neɗɗo on no holli wondema neɗɗo on go'o ko wonɓe rewde Allah subhanahu wa ta'ala rewdigol oɗo du'a yani du'a o wi'a ko siɗa maapi tun ko si tawi hiɗa maapi tun du'oɗa hiɗa hani du'ade haysa maapaki fi aduna ko waɗi neɗɗo no wona o maapaki ka fi aduna ɗo kono o maapaki fi lakara o wawata wide kala neɗɗo fanni o natade aljanna o daɗi yiite haray mo jogui maapade si tawi woni himo jogui gomɗinal ko wi'a ko lakara ko gonga idan haray no hanani neɗɗo on hebbingol wiyete ko du'a sabu du'a on ko dewal neɗɗo no hani rewide Allah subhanahu wa ta'ala ɓaawo ɗum kadi ko Allah wima ya landomo madama Allah wima ya landomo nde hani mo landade haray oɗo du'a ko kanko woni dewal ngal tigi wonnelaɗo makir no sallllahu alayhi wa sallam du'a on ko sabu e jeeyaɗo e sabuji wallayɗi neɗɗo e hoore ayɓe makko ɓen kala no doole maɓɓe ɗen foti kala no pewje maɓɓe bonɗe ɗen foti kala no hiilaji maɓɓe ɗin e jamfaji maɓɓe ɗin foti ala ko neɗɗo dartorto ayt gaño muɗum hewde fewtugol Allah subhanahu wa ta'ala torom wa kadalik haray oɗo du'a no tindini wondema neɗɗo du'otoɗo on ko Allah o hoolori sabu neɗɗo mo hoolora Allah torota ko Allah idan si neɗɗo no toro Allah subhanahu wa ta'ala haray ɗum no tindini wonde neɗɗo no hoolori Allah subhanahu wa ta'ala kono noon kañum kadi du'a on no holli neɗɗo on no jaɓi Allah no woodi ko waɗi neɗɗo noddata ko anda no woodi du'a no holli si neɗɗo on no du'o himo jaɓi Allah subhanahu wa ta'ala no woodi himo jaɓi kadi ko Allah jeyi ko waɗi a torota ko neɗɗo hunde nde annduɗa o mara
kono annduɗa Allah kanko jeeyi piiji ɗin ko kanko wawi ɗi jonnude kono torotoma e waɗɗi idan ɗum no holli wonde ne jaɓi ko Allah jeeyi piiji ɗin wa kadalik du'a on no holli hiɗa jaɓi inɗe Allah ɗen e sifaji makko ɗin ko waɗi a wawata jaɓude hunde no woodi nde mara inde hunde no woodi marde inde nde mara sifa hakkille jaɓata ɗum tuma fof nde jaɓuɗa hunde no woodi a jaɓi hinde hinde mari inde tuma fof jaɓuɗa hunde no woodi hinde mari inde a jaɓi ɗon kadi mo basata hinde mari sifa idan noddugol Allah ngol no holli ɗiɗo no holli hiɗa jaɓi Allah no woodi no holli hiɗa jaɓi Allah no mari inde ɓe awata nodde ko mara inde no holli hiɗa mari Allah hiɗa jaɓi Allah no mari sifa sabu hunde wodata nde mara inde taw nde mara sifa hakkille jaɓata ɗum idan haray neɗɗo julɗo on du'a makko on no holla ɗiɗo piiƴi wa kadalik noddugol Allah subhanahu wa ta'ala no hani famin ɗum ɗo ko dewal ma dama noon ko dewal nayo mi immotum mi golla ngal no mi faalirawo no jeeya noon e ayyiɓe julɓe buy hande no tawiri noon juulugol ngol kono ɓe faalirawo piiji heddiɗɗin fof kono ɓe faalirawo du'a on kadi kono ɓe faalirawo tawi noon Allah subhanahu wa ta'ala yamirta yo hunde waɗe nelaɗo yettinande tawa nde marano nde wardete idan no hani jaɓe wondema ko wiyete du'a kon no mari sartiji so tawi a toroto Allah subhanahu wa ta'ala ko maaɗi sartiji ɗo hikko yeeso du'a on tawo fiyo du'a on sellu sitna ɗum du'a on o sellata no jeeya e sartiji muɗum ɗin notagol ma taw Allah ko Allah attima noddude ɗo ya noddude mo ko kanko attima noddude taw joni noon ko ma notoɗa ko nodduma kon tawo kanko kadi noon noto ko noddama ko ɗum waɗi so wi ka nder aya falyastajibu li wal yu'minu bi yoɓe noto lan yoɓe gomɗinan idan si tawi hiɗa faala yo Allah notoma an a notata ko Allah gasi o wino bani Israil awfu bi ahdi ufi bi ahdikum waɗe ko mi wi on kon mi waɗana on ko wiɗon kon idan ko ma jaɓa wona julɗo e ɗin fuu jaɓa yamiroje Allah ɗin emre kala ko heɓuɗa feere jaɓa acca ko Allah haɗuma kon jaɓa rewa Allah hara nano faalaɗa no rewirta Allah kadi so a notaki Allah yo Allah notoma no metti fi sarti arano on e sartiji du'a ɗin ko o ɗo go'o taw ko ya jaɓu notoɗa Allah subhanahu wa ta'ala wona jebbilaniɗo Allah so wi no dagi wi'a no dagi so wi no harmi wi'a no harmi ko wima yo waɗa kon jaɓa ɗum ko wima yo accu kon jaɓa ɗum sida waɗali ɗum ɗo haray no Allah notorema no metti fi idan muskila ɓurɗo mawde ko hawri julɓe ɓen ko oɗo taw ɗimmum ɗum ko nde neɗɗo on toroto Allah tun hara o toraki goɗɗum goo ko wona Allah toragol Allah torodamo e goɗɗum goo ko masibo molanaɗo toragol goɗɗum goo ko wona Allah masibo molanaɗo ɗiɗo ɗiɗi kala mo waɗɗa bonne dina maɗa kam few heewi noon hande yimɓe wiɓe ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullahi ka hunduko maɓɓe tawa kuuɗe maɓɓe ɗen no fenni ɗum heewi e julɓe hande wiyayɓe Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tawa kuuɗe maɓɓe ɗen no fenni ɗum idan hananama fontugol juuɗe maɗa ɗen nodda ko wona Allah subhanahu wa ta'ala hananama jooɗagol potta jikrol mangol ha gayna jooɗaɗa nodda ko wona inde Allah subhanahu wa ta'ala kala inde ko nodduɗa ko wona Allah woni ko malaika woni ko jinna woni ko yimɓe woni kala ko nodduɗa ko wona Allah haray a woni mushrik a sirkani Allah subhanahu wa ta'ala si tawi neɗɗo sirkani Allah sirku siga on ɗon noddugol ko wona Allah haray o mara julde o mara korka o mara zakku o mara hajju mara dewa haray wona julɗo taw hunde ne tawata nden no nane no metti kono na ene wiɗi ɗum ko ɗum sari o wi goɗɗo wawata wonde ko julɗo himo noddude Allah nodda goɗɗum go ko wona Allah idan ma tawa noddeteɗo ma on ko Allah faabi norteɗo ma on ko Allah dandi norteɗo ma on ko Allah subhanahu wa ta'ala wi wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a allahi ahada idan sarti ɗimmo yo taw ko noddata kon ko Allah tun a noddata goɗɗum go kono Allah a rewata kaburu a rewata wali a rewata malaika a rewata jinna a rewata hay hunde ɓuri heewde noon e yimɓe hande balno woodi hay yimɓe wiide ko imamuɓe tawa ɓe naata e cuure maɓɓe ɓe nodda jinna ɓe nodda Allah ɓe inna ɓe koɓe wali ko fenande naam siko wali hada ko wali shaytan na waliyullah woni wigol tun neɗɗo ko wali ɗon ko na jumla mo fiida wiyama tum fulan wali kaari ko wali wona jumla mo fiida no jumla mo fiida on adde ko wali hon ɗum ko waliyullah ma ko wali shaytan idan neɗɗo nodduɗo ko wona Allah subhanahu wa ta'ala o kala mo o woni kala ka o woni kala no o wayi haray ko mushrik idan si neɗɗo nodde ko wona Allah haray o wona julɗo taw
no jeeya e sirkuji yaltinadi ka diina noddugol goɗɗum go ko wona Allah den andi noon defte buy no jindude hakkundeji men ka nder marché ga julɓe buy kadi no ƴettude ɗum janga bal no woni toon du'aji goɗɗi goo battidiraɗi e qur'ana tigi tawa no winda suratuji battidira wona suratu yasin suratu fatih suratu waqi e waɗi no ɗiɗo wayi tawa hiɗi winda waɗana du'a majji winda qur'ana o wiya ko ya janngugol gasa waɗanangol du'a ko nelaɗo accano sahaba e waɗano tawa sa daari e nder on du'a waɗaɗo nder toon yaaji arɗi ɗon ni fof ko inde ɗe wona inde Allah on yesto sa waɗi ɗum hara julde ko wonoɗa julde kon ko meere saabu Allah subhanahu wa ta'ala accanali hay nelaɗo wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amalu wala takuna min al khasirin si tawi nelaɗo e hoore mum wiyama so sirki golle makko ɗen bonayi itti sikke goɗɗo goo no jeeya e sartiji du'a ɗin hudurul qalbi yanbaghi lidda'i an yakuna hadira alqalb mutafahiman lima yaqul mustashiran adamata man yad'uhu wala yaliqu bil abdi zalili an yukhatiba rabbahu wa mawlahu bi kalami la ya'ihi hadha da'i no jeeya e ko neɗɗo noddowo Allah haani kon tawgol nde hiɗa nodda Allah ɓernde ma ndin tigi no ɓandu ma no tawiri no ɗon tawa ɓernde ma ndin kadi no ɗon sabu neɗɗo no wawi senditade few tawa ko feccere makko woni ko wonɗo neɗɗo ko ɓandu makko ndun e ɓernde makko nden so tawi ɓernde nde yalti yeehi ɓandu ndun no nafata hay fus ka julde ka du'a idan yo taw ɓandu ma ndun no ɗo ɓernde ma nden no ɗo si ɓernde ma nden ala ɓuuri hewde duwotoɓe nden andi se en daari en tawani hulɓini ha neɗɗo no du'o no soƴƴo a toroto ha wiya Allah ala par ce que o jaɓitano sellata hiɗa du'o hiɗa soƴƴo ma hiɗa du'o hiɗa miijito nokkugo ma hiɗa wowlude konngude an tigi anda ko wonɗa wolande Allah a anda sa yennay woni a anda sa toroto woni a anda sa dandinoto woni an hiɗa wolde ɗum haala a anda ko wonɗa wolde neɗɗo so tawi ko ni du'a makko woyere en hulɓini idan ma etoɗa faaminoɗa konngude ɗi wonɗa wolande Allah kono wonɗa wolande Allah koyo okkore wonɗa wiide koyo dande wonɗa wiide a manta mo woni ka ko hunɗum kono ya jooɗi ɗaɗa wola konngude nanɗa no woole a anda ko honɗum wonɗa wolude ɓernde ma nden ala ka wonɗa du'ade ɗon on du'a ɗon Allah daratama ko ɗum nelaɗo sallllahu alih w sallam maaki Allah ƴettata du'a yaltuɗo e ɓernde welsindinde idan ɓernde nde tawata jommum ɓanndu ndun no ɗon ɓernde nden ala ɗo no jeeya e muɗum laɓɓingol ko ñamata kon e ko yarata kon e ko ɓorni kon laɓɓingol ko ñamata kon yarata kon na lowtugol ngol de laɓɓingol ngol ɗo bi mana ko etagol tawa koko dagi koko dagani ɗum ko dagi tawa no daganima kadi par ce que hunde no dago tawa nde daganakima piiji ɗin harmugol ngol ko ɗiɗi hunde no harma hara ko lasli mayre on nden ɗon dagorta no gerɗuɗa o sa a soodu sa a okka sa a luɓi kala no gerɗa dagatako masala wano beere ma kose ɗum ɗo ngar rewruɗa o no lakkere ma yaltiri mum dagatako no wawi wonde hunde nden hinde dagi ka lasli mayre kono no nde arde e junngo ma no daganakima kayre on e hoore mayre nde harma kono noon nde arde e junngo ma no dagaki idan ko ɗiɗo ɗiɗi ko ma tawa no dagi ka lasli no arde e junngo ma non kadi no dagoran ma woni koko ñamata ko woni ko yarata ko woni ko ɓamtuɗa kon ɗin ɗo no jeeya e sartiji fi sellugol du'a on no jeeya e muɗum wata neɗɗo on toro si wona ko moƴƴi no jeeya e muɗum moƴƴingol jikke e Allah subhanahu wa ta'ala hara wona wigol torade ndara so jaɓi awa so jaɓali awa nela sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki udu llaha wa antum muqinuna bil ijaba tore Allah hiɗon felliti o jaabinanayi on en nandi annabi Zakariya alayhi salam Allah yewti en fi du'a makko mo o du'ino Allah jaabini Allah subhanahu wa ta'ala yewtirali en fi du'a makko on sina fi e ñenti wona tum fi yetagol e wiyeteno Zakariya adino ka hawri leydi ɗon ko o yewtiri en fi makko o yewti kadi fi du'a mo o waɗi Allah jaabini on ko fi Allah enen kadi sen heeɓi haaɗi no heɓiri noon e mapori no mapiri noon koye noddiri noon ɓay se waɗiɗi noon Allah jaɓay subhanahu wa ta'ala hollino Zakariya noddirno noon o hollu lo'ere makko nden zicru rahmati rabbika abdahu Zakariya id nada rabbahu nidaan khafiya qala rabbi inni wahana al-azmu minni du'an ko ɗo rabbi inni wahana al-azmu minni wasta'alu ar-ra'su sayba wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya Allah ƴiye an ɗen lo'i hoore an nden rawni puri kono noon miɗo andi ɗum e ɗum mum ko mi torotoma ko na ko mi ronkata heɓude idan ɗo holli hari mo felliti ko o toroto Allah konko ko heɓoto
idan sa torike hida sikki nafata ko ya jikko Allah subhanahu wa ta'ala ko wadi Allah o okkinoma atoraki mo nan toriɗama ɗoyma tawno hala goto kala e meɗen ko yergotori Allah o heɓata haramen pirdino ko waɗi temedere ne capanɗe jeenayi e nder temedere e ko woni e junngo men ko en talaka ɗum Allah o jonniri en ni o moƴƴi e men o jonni en idan ko gotum e ɗiɗo e heɓeten faale toroɗen mo o jonnayi ko heddi ko o jonna en tu woni idan si tawi o jonnima 90% alandaki tawi ko 1% wonama landa ɗum kadi a sikkimo e muɗum jeeyaka haade moƴƴe jikki koye moƴƴi jikke maɗen Allah subhanahu wa ta'ala ma dama o okkorinoma a toraki idan holɗa sa toriki mo kadi a ɗawatama aqulu qawli hada واستغفر لكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على نعمة الإيمان وكفى بها من نعمة وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله ويستثنى من ذلك حالتان في عدم توفير شروط الدعاء أولا دعوة المضطر فالله تعالى يجيب المضطر إذا دعاه ولو كان مشركا فكيف إذا كان مسلما عاصيا بل كيف إذا كان مؤمنا تقيا أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء المضطر هو الذي أحوجه مرض أو فقر أو نازلة من نوازل الدهر إلى اللجوء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى yetti Allah subhanahu wa ta'ala nemin ɗo en nema koyte kon gomɗina nema mo tawi goto meɗen kala no hani jarnude Allah subhanahu wa ta'ala e hoore makko hana taw ko nde ñamuɗa o ma nde yarɗa o wiyata alhamdulillah bal no hani ɓay a yii hoore ma ko a julɗo kala nde waɗɗa golle hu moƴƴum yetta Allah subhanahu wa ta'ala e hoore makko ko waɗi ko moƴƴere o waɗanma te a kontu moƴƴere ko ñamugol yara tum an ko sa ñaami tun si wi alhamdulillah ko si a yari tun si wi alhamdulillah ko wowleteɗo nana kon ida hande yettude Allah en no woodi ɓe ala nema no woodi yimɓe ɓe anda yewtere welde no woodi par ce que ɓe ala e nande ko wonɗa e yiwde kon tum ida hande yettude Allah subhanahu wa ta'ala e hoore mum idan ida hande yettude Allah e nemaji makko ɗin fof tentini ko waɗuma ko julɗo haray nde yettamo kanko subhanahu wa ta'ala e oɗo nema islam den seedo ko kanko tuni reweteɗo ala goɗɗo go reweteɗo sona kanko den seedo Muhammad ko jiyaɗo makko ko nulaɗo makko ɗen toromo e juuɗe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ɓeygude maɓɓe nden e sahaba men risnaɓe haray e sartiji du'a ɗin no jeeya e majji ɗi jantimi ɗo joni no ittita e majji ɗiɗi alhaaliji ɗiɗi si heeɓi neɗɗo hay si ɗi sartiji wowlaɗi ɓawa ɗo ala e jungo makko so torike Allah jabiranayi alhaali arano on si tawi neɗɗo ɓittike ha feƴƴiti o ɓittori toñede ma o ɓittori nawnare ma o ɓittori basal ma o ɓittori kala ko bani adama ɓittorta so fewti Allah subhanahu wa ta'ala e hoore soobe Allah notton idan ɗo hay si sartiji du'a ɗin ala e jungo makko ɗi timma hatta Allah jabina du'a makko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala wi amma yujibu mutarro ida da'ahu wa yaksifu su' ka ko hombo woni on nototoɗo neɗɗo ɓittiɗo o itta ɓittede nde woni muɗum nden o lontina ɗum moƴƴere karama koɓe wi muttarru ko neɗɗo mo tawata ɓittinimo basal ma nawnare ma toñede ma pihum e piiji yanede e hoore neɗɗo kan gurno aduna ɗo tawa o ndaara nano e ñaamo yeeso e ɓaawo dow e ley ala ka o doga o yahsena ko Allah subhanahu wa ta'ala o doga o yaha ko Allah yurminkino yeeso makko oɗo wiyete muttar oɗo Allah ruttatama o jabinayi ɗimmum ɗum alhaali ɗimmum mo tawa toon hay si tawi sartiji ɗin ala e junngo neɗɗo on Allah subhanahu wa ta'ala jabina du'a makko on ko neɗɗo toñaɗo kala noone e tooñe kala no toñuɗo on foti sa a fewti Allah subhanahu wa ta'ala a torike Allah siko yo o ittu tooñe ɗen e hoore ma siko yo ittu tooñowo on no wiiɗa fof mo wawi idan nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗen andi ɓay o immini Mu'adh bun Jabal radiallahu an yo o yahu Yaman o nodda faade islam ɓe makannomo e hoore ko wonɗa e yahude ton kon mi torikema ta rento e noddandu neɗɗo toñaɗo wata yahu toon fi miɗo lamminma e hoore yimɓe ɓen toña toon goɗɗo dey ɗo toro Allah e hoore ma sa waɗi ɗum mi alanama feere yani rento e noddandu toñaɗo saabu nduɗo ala hay hunde ko hattanu jaabo
idan haysi tawi neɗɗo mo tooñuɗa on ko keefeero haysi ko yarowo beere itti kesi ko julɗo idan nduɗo noddandu kadi Allah subhanahu wa ta'ala ƴettay ndu ko alda e sarti hayɗi hunde so tawi neɗɗo tooñi o accali Allah subhanahu wa ta'ala jaabi tan noddandu makko ndu ko ɗum waɗi ari e qissa Kisra himo marno suudu ɓurndu labede cuuɗi no tawi noon kamɓe lamɓe araɓe no ɓe wayi hano wayi hannde ni yummirawo torotoɗo arno ka moggo tuuru bale makko kanko Kisra o ndaari baape o ñokki ka binde kuuru ɗon ka o waalo kanko yummirawo o yaha o toroyo ha niɓɓa o ara o waalo ɗon ñande goo Kisra yii hun ñoogo ka moggo suudu makko ɗon ɗo yo o ƴettu wonɗo ɗon o nanama ka nder suudu o jonnama ka o wona nanumo waɗi ɓay dowle no woodi harande no woodi himo woni ka Allah wi ɗon innal insana la yatgha an ra'ahu stagna ko wi golloɓe makko ɓen itti ɗum ɗo munce ɗum itton ɗon ɓe yahi ɓe munci kum ɓe pottini ɗum fiw yummirawo on tori ha niɓɓe arti tawi ñakka ho muɗum kum ala ka o naata holɗo yummirawo wi rabb ida lam akun ana hadirum fa ayna kunta anta Allah si tawi hari min mi ala ɗo ko daro defanda kun cuurum an ko honto wonɗa ha ko bonna ni konngol makko ngol foti Allah subhanahu wa ta'ala accali Kisra accali suudu makko ndum o waylito fof idan no heewi mise muɗum noddan toñaɗo si neɗɗo toñama tawi o loƴi kadi ha tawi hay du'agol o wawata hara ɗon hulɓinani neɗɗo julɗo o idan alhaali julɓe ɓen ka fewndi ɗon hannde no hulɓini ko waɗi toñaɗe no ɗuuɗe hono julɓe si en daari hannde julɗo ka fewndi Palestine en daari ka julɗo fewndi e leyɗe arab ɗen fuu ha hewte leyɗe heddi ɗen ka tawata ɗon hannde julɗo on kala ko o waɗi kala no o warri ko bonnere keefeero on kala ko waɗi kala no warri ɗum ko moƴƴirano si julɗo goto bonni ko julɗo ɓe fof bonni si keefeero goto bonni ko keefeero goto bonni nde ñaawore ɗo so julɗo ɓe welama nde ɓe acci nde ɓe acci kono na ko hane accede idan hanana neɗɗo julɗo weltinagol o tan mo woni en ɗo o ronga fewde Allah subhanahu wa ta'ala madama ko o julɗo himo hoori Allah notto noddano makko ndum himo hani fewde Allah bal julɓe ɓen no hanuno hannde hara ɓe mara golle hay fus so wona fewdegol Allah subhanahu wa ta'ala ko ron ndaare yimɓe annabi Yunus amin alayhi salam ɓaawo nde ɓe yeddi Allah ha anna baadi maɓɓe on kambirani ɓe lette ɗen arali o dogi ɓay ɓe yi alamadeji lette ɗen argole hoore maɓɓe ɓe fof ɓe yalti ka yaasi ɓe fesi Allah subhanahu wa ta'ala ɓay ɓe waɗi ko gooto waɗali Allah waɗano ko waɗnali hay goto kadi ko kamɓe tul lette fokkiti e hoore muɗum Allah yilti ɗen ɗum ɗo kadi ko tambi wonande neɗɗo wi o si Allah hoddiri hunde o ittatande o tambi ko waɗi annabi Yunus alayhi salam o noddu yimɓe makko ɓen ha ɓe sali o wi so jaɓali ha ñalande kaari Allah adda lette hoore moɗon ñalande hewti lette ɗen arali par ce que o ƴettaki Allah ahadi ɗum kanko kadi o falji Allah kañantaka wiyata Allah waɗa hunde ko wi ko Allah mi toriki ma waɗu nayi yo waɗe Allah nayi min ko torete idan faljere makko nden ko honɗum o wi Allah waɗa ɓe halda Allah wi golle tan ko annabi kon makkirantama fi idan ñalande hewti lette ɗen arali ɓe wi kaw ko wiɗon ko ndewniral noon jaleɗe ɓeedi hersa kan ɗuuɗi o dogi o yalti kono nde ɓe yino ɓayli ɓe yi lette ɗen fokkiti arde e hoore maɓɓe ɓe fof ɓe yalti ka yaasi mokko ba e payku debbo e gorko ɓe fof ɓe wulli Allah subhanahu wa ta'ala ɓe tuubi ɓe ruttike ɓe yurminkini e yeeso Allah yinti lette ɗen ɗe arali hoore maɓɓe kamɓe tun Allah waɗani ɗum tagore nde idan kadi ko kamɓe tun noon kadi waɗi ɗum ɗo yiigol boni no fokkiti e hoore mum fof yaltotawo Allah haray raɓɓindinare nden no e julɓe ɓe moƴƴa si hunde lorri julɓe ɓen nde lorri tawa hiɓe weltidi ɗon hiɓe du'o soƴƴo ɗon ɗum no hollinde mafinare ɓe tawa par ce que hunde si mafinima nde sendete ɗoygol fes si a faalama hunde ha hatti nde sendete ɗoygol fiw fannin hiɗa toro aljanna hiɗa ɗano a faalaka aljanna taw fannin hiɗa dandinade yiide hiɗa ɗanade a hulali yiide taw fannin no woodi probléme mo haɗalima ɗoygol o sattani taw si satti haɗi to ɗanade idan haray julɓe ɓen no hani wattandila ɓe daroɓe toro Allah subhanahu wa ta'ala e hoore soɓe e andeji julɓe ɓe mari e cenɗe ɗin fuu أيها المسلمون اعلموا أن هناك أوقات لاستجابة الدعاء في اليوم والليلة تلك الأوقات جعلها الله تعالى علامات لعباده يتزودون منها لدنياهم وآخرتهم فالمحروم حقا من ضيع تلك الفرص وغفل عن تلك المنح الإلهية
fano julɓe anden hare Allah subhanahu wa ta'ala ko o faala o watta kono o faala o kañum warrata no tawi noon himo ɓurdindini ñalaɗe ɗen ɓurdindini lebbi ɗin wa kadalika sa'iji ɗin kadi mo ɓurdindini ɗum no woodi e sa'iji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala tawata ɗin ɗon ko kanko waɗiri noon fewndo ɗon sa noddimo jaabinayi o humpiti ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo kadi wuddiraali ɓe humpiti ɗum mofte ɗen haray ɗiɗo sa'iji Allah subhanahu wa ta'ala ko waɗiri ko fiyo neɗɗo on ɓeydu njooɓa makko on fi adna makko on e laakara makko on ko woni neɗɗo ɗawaɗo moƴƴere ko neɗɗo welsindiɗo ɗin sa'iji ɗon tawa o fewtaade Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo yeebuɗi ɗin ɗon sa'iji tawa o fewtaade Allah subhanahu wa ta'ala idan no jeeya e ɗin sa'iji ɗon ɗi tawata ɗin neɗɗo on si noddi Allah subhanahu wa ta'ala no nottomo sa'i arano on ko fewndo nde tawata nden jemma on yahi ha feccike e hakkunde ma o feccike pecce tati pecce ɗiɗi ɗe feƴƴi hettike feccede he ko takkitinde sulsunel akhir tataɓal jemma sakkitingal ngal si wi tataɓal jemma sakkitingal si le jemma on ko leere jeenayi sendunmo pecce tati itta leere jeego heddo leere tati ɗelle tati heddi ɗum woni tataɓal jemma sakkitingal ngal idan fewndo ɗo jemma on ko leere jeenayi e minti capantati gila ka futuro juula heɓe ga fajiri feeri ɗon sen itti leere jeego ɓaawon giri heddi ɗon ɗon e subaka juulere ko ɗon tataɓal jemma sakkitingal ngal o sa'i ɗo ko sa'i ɓurɗo mawde sa'i ɗiɗi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe humpiti e wondema Allah subhanahu wa ta'ala tippoto e o sa'i ɗo haa ka kammo adna ɗo no jeeya e ko ittata diina e goɗɗo nelaɗo maaka wiya ko goonga ɓe maaka wiya ko goonga ɓe maakoya goɗɗum ɓe wiya he ɗum ɗo noon ɗum ɗo mi annda hara ali ɓi diina maaka sa jaɓi ko nelaɗo maaki toon fof ha heddike hunde wotere a wi nden ɗon ko fenande wona a julɗo taw idan si nelaɗo maaki Allah tippoto ala nama sona jaɓa Allah tippoto wona haqqille maɗe yiyata ɗum wona gite maɗe no woodi ko haqqille maɗe wawata yi'ude saabu ɗe mari hattode no woodi ko gite maɗe wawata yiide par ce que no woodi ɗe mari hattode idan watta wi ko hakkille ma heftali o haray ɗum ɗon ala majjere molanande idan ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam si woni tataɓal jemma sakkitingal ngal yoni subhanahu wa ta'ala tippoto hanga kammo adna o lando ene ko hombo woni e insinade mi yaafanomo hombo wonlan e noddude mi notomo hombo wonlan e torade makkoram oɗo sa'i ko ni o duumorta ha fajiri on feera idan o sa'i ɗo no hananma an neɗɗo julɗo on ɓay pellet siko haaju e haajuji adna marnoɗa e junngo goɗɗo e yimɓe adna so wi'ima yahu ka palle e 4 dimaten a yaha si Allah wi'ima yahu imma o sa'i ɗo torɗama ko falɗa o jondema a ronki ɗum haray si a faɗi moƴƴirata kel goɗɗo nde tawa idan o sa'i ɗon jeeya e sa'iji du'a jaaboto tataɓal jemma sakkitingal ngal no jeeya e muɗum du'agol neɗɗo on fewndo ka o sujji ɗon woni ko e naafe wonɗa woni ko e farilla wonɗa nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko neɗɗo ɓurta ɓattade e Allah e alhaaliji makko ɗin fof ko tuma nde o sujji fewndo nde dariɗa e fewndo nde jooɗiɗa e fewndo nde waaliɗa e nde sujjuɗa ko ɓurɗa ɓattade Allah ko fewndo ka sujjuɗa ɗon ɓe wi neɗɗo on hebbintoragol Allah subhanahu wa ta'ala oɗo sa'i idan fewndo ka neɗɗo on sujji ɗon no jeeya e sa'i ka du'a jaaboto no jeeya e muɗum hakkunde ka noddina ɗon e ka darna ɗon sa'i mo tawata julɓe buyno hawtude bal fewndo noddina ɗum e hoore muɗum ɗo ano jaabo idan si a heɓali noddinanu ɗum tawalima ka juulirde eto kan hakkunde noddinanu e darnon ka teke juulirde wata won julɗo an a juuli o deuxiéme groupe julɗo a juuli o troisiéme groupe julɗo a juuli o quatriéme groupe idan haray no hulɓinanima ta wi hoore ma ko Allah subhanahu wa ta'ala wiite ko fa waylun lil musallina alladina hum an salatihim sahun si tawi ko nganto yanore ella ala kono si woni jikku ara no hulɓini yo taw ko nde wonde ɗum heɓayma ɗon haɗa ko nganto kono si tawi woni ɗum ko eɓɓante ɗum noon an ɗum ɗon joni a wawi eɓɓande spécial mi juuli ade ma tuwa ɗum hefti o ɗum noon ayiɓe hoore julɗo on noon idan haray hakkude noddinani ɗum e darnani ɗum no jeeya e saji duwa jabato e muɗum no jeeya e muɗum nden nduɗo lewru sumayno wirnoɗen ko aranum ko fewno nde duwa jabato ndu fof mayi kam dari ha ndu maayi no jeeya e muɗum sanga neɗɗo on fini jemma
arana ta tabal sakitingal o addi du'a mo nela do makki sallallahu alayhi wa sallam be maki mo fini jemma o wi la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu ala kulli shay'in qadir subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illa allah allahu akbar la hawla wa la quwwata illa billah be maki si neddo o fini o haali di kongude sono ko fini dum o immike so juulu alla jaba so ko alla jabi idan don kadi ko sa'i mo tawata du'a no jabo no jeya e mudum no toranagol juldo immo ma e baawo makko juldo immo ma on imo jogi ande a du'a nike mo e baawo makko imma ko da Allah yitmo e basal ma ko Allah yitmo e nangede ma ko Allah yitmo kala fete kon sonja kala ko torani damo dun do ko jabo to dum Allah subhanahu wa ta'ala no tagi malaika be golle be do ko ruttugol du'a e hoore du'an to sudum e baawo makko nelaɗo mak sallallahu alayhi wa sallam sa a du'ani ka siɗɗo ma e ɓaawa makko malaikaji wi'ay amina an kadi yo Allah waɗani siga ko toraniɗa julɗo ɗimmo ma on ko idan no gasa an ko duɗɗa ko ronka jabade kono ko malaikaji du'anima kon jaboto ɗum waɗi kala mo koɓe go wi siɗa mari haaju ma pinɗomo ya toronomo julɗo ɗimmoɓe ma ɓe malaikaji toronoma an ko duɗɗa kon ronka jabade ko malaikaji ko duɗɗon kadi jaboto idan no jeeya e muɗum oɗo juma nelaɗon makino makko sa'i goto neɗɗo hayɗo goto wonta on ɗon sa'i no du'o sina Allah jabinanaymo kala mo koɓɓe lurdi e sa'i o moƴƴa woɓɓe wi ko fewndo juma on ɗo kutuba on ɗo woɓɓe wi ko ɓawa alansara ko ɓuri jiccude kon ko hakkude alansara on e muɗal ngal no jeeya e muɗum laylatul qadri no jeeya e muɗum ñande arafa no jeeya e muɗum sanga ndiyam ɗan sagata ɗo no yeehi ha nokkeli nogay e goho ɗi tawata ɗin kala mo koɓɓe no précise wondema ɗiɗo fof du'a no jaboto no majji haray hanana julɗo majjide ɗi saiji ɗo madama ko julɗo ko waɗi neɗɗo on so acci tun Allah o jokke goɗɗum go kono Allah subhanahu wa ta'ala idan haray yewtagol ngol e Allah yowel goɗɗum go jikkugol ngol goɗɗum go acca Allah subhanahu wa ta'ala ko perdonande julɗo on haray no hani jama julɗo ɓen e o sa'i mo wonɗen ɗo hiɗen mari andeji tawata goto min kala kañum tun jeeyi hiɗen mari andeji tawata ko ɗen fof kafuɗen ko ande ma an tun ɗum na ande no andende jama o fof kafiden ɓur sattude ko waɗi ɗum ɗon koko concerni jama o musiba si jokkodiri o rimidira e goɗɗum go kadi bone si goto ari o duumi ko iwali goɗɗo kadi ara e ɓaawo wono tawir noon moƴƴere si ari nde duumike nde iwali moƴƴere go kadi ara e ɓaawo muɗum idan si musiba on duumike ha no holɓini ha waɗa yahu tawa ko diina kan tigi one yeebade ko waɗi bonugol suudu ko fuɗɗorta ko siɓugol mayru si yehi ha ndu siƴi nemata haɗa ndu o hewtika ndu yana idan si yehi ha musiba on tawi hewtika yoɗa dina kan tigi kadi tawi yehi ha tugale e tugal islamu ɗen ma sunnaji islamu ɗi metti wadde aɗa en andi ko dina kan kadi fokkitana joni idan haray no hani julɗo on daro o heɓnu o wakkilo o anda ko bonni aduna ko bonnala hunde kono ko bonni dina kan ko bonna kiñi fof ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم ارنا الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا بقضائها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا ولا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى وأهل المغفرة برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون